borok bahai खोनानाय ससियेल मिडिया दा जास्टिस रिनाय borok bahai बिसास खायनाय borok bahai पयजक खालायनाय हामबाय जत मथा गोरों-गोरोंनि जत लिडार्स पास्टर दिनै अबहायकानो जरारिमानि बागै ते कायजनो हामबाय स्पेशली बिनि स्पेशल कलिंनि बिसिंति थायो जों दिनै कायजोनि ककथायनो खोनालायनायनि बागै कायजोनो जरारिमानि बागै कायजनो हामबाय नरक आं मायबाक साननाय मानो फेबा मेसेज नायनायनि सिगां आं टपिक सिग्रानाय दा इनभाइटेशन जों हिनमानो वानजि कक बायगांके निमन्त्रण नि जों कक सावो दा इनभाइटेशन एबाखाय रिंजाक मुं बा रिंजाक मानि अ टपिक न जों दिनै नायलायानो तामनिंगे अर टू टाइप्स ऑफ रिंजाक मुं जों अपनो बेखा खलायलायनाय डिटेल खायै बमहाय रिंजाक मुं ते आ रिंजाक मुं बसक दरने रिंजाक मुं दं इंगा आ टाइप्स न जों नायनाय इंगे जे रिंजाक मुं हिमानो तैनो आंकिसा साना मुसुमा खबसे चिनि लाइफ इन लाइफ चिनि लाइफ जों बेबाक जागावनो जों रिंजागो बेबाक जागाव जोंहाबो जों तामनानि चिनि जीवन जों चिनि जीवनाव चिनि लांमाव जों जे दं संसाराव चिनि रिंजाक मुं बेबाक जागावनो जों रिंजागै दं रमदि सामाजिक क्षेत्रे थाना हंगाय जों समाजाव जों कुथुम लायो सामाजिकनि जे अवस्थाव बा बिनि आज सोसाइटिनि जे लामाथियाव ससियेल गैदरिंग हिनै जों समाजाव रिंजाक मुं दं ते कायसा हंगाय जों कारियाराव चिनि सिख्ला सिख्लि बा चिनि युथ लाइफ जतन जों कायसा भबिष्यत स्नामनानि बागै थिनां स्नामनानि बागै चिनि जत कारियाराव जों बिजिं लायै जों आ कारियार स्नामथानिव रिंजाक लायै जों आ रिंजाक मुङाव खाफ्रमलायबो गंगो हंगाय अबसिमिया बेबाक जागाव निनि गोबांमा प्रोग्राम गोबांमा सेलिब्रेशन गोबांमा फेस्टिवल सयते गोबांमा सेलिब्रेशन रगनो तै रगबो जों आ जागाव रिंजागो फियाबा जों गोबांमा रिंजाक मानि बिसिंगो कायसा जिनिसता आबो बेलायखाय नांसुगो हिनि साव आ रिंजाक मुंनि बिसिंगो आंहासो रिंजाक मानो तै सालिया किन्तु रिंजाक मुं हिमानि गोबांमा रिंजाक मुं जोंबो जतनो खोनाका बा सायमान आबोनि आ रिंजाक मानि बिसिंगो कायसा रिंजाक मुंखाय आसो बेबाक रिंजाक मानि बिसिंगो बा इनभाइट खालायजाक मानि बिसिंगो चिनि लाइफ कायसा जतनि नांकुक मानि इनभाइटेशन हिंगाय इनभाइटेशन फ्रम गड एबा खायबा काइटर बाय रिंजाक मानि ऑफ गड हिंगाय जों टाइप्स ऑफ रिंजाक मुं इनभाइटेशन तैनो जों दिनै नायलायानो जे टाइप्स ऑफ इनभाइटेशन जों अर तामनो हिंगाय नम्बर 1 जोंनो फुनुका वर्ल्डली इनभाइटेशन जे जागतिक जों निमन्त्रण मानो जे जागतिक जों रिंजागो जे संसाराव जों रिंजागै दङ संसाराव गोबांमा सेलिब्रेशन गोबांमा प्रोग्राम गोबांमा रिंजाक मुं गोबांमा इनभाइटेशन जों इनभाइट खालायजागै दङ हिंगा हारि जों आबो नायलायानो संसारनि रिंजाक मुंगो ब्रीफलि बाबेनो जों नायानो जे संसारनि रिंजाक मुं हिमानि आबो तामो संसारनि रिंजाक मुंखा आबो कायसा संसार जरातैनो खबजागो जे संसारनि जे नांकुक मानि संसार जरातैनो आ लिमिटेशन खबजागो जेमन आबो जास्ट स्राबसानि बागै जात रिंजाक मुं पुइलाव हंगाबो बेलायखाय एपिलिं नि साव बेलायखाय एट्राक्टिव बेलायखाय आकर्षण बेलायखाय सतनो फियाबा आबो स्राबसा परे हिंखायनो ultimately it will fade away नि साव आबो कमरै थांनाय हयसाय थांनाय आबो फियाबा स्राबसानि बागै हिंगाय आ रिंजाक मुं बेलायखाय आरो सतन जाखजुगो जेमन एग्जाम्पल जे कोनो कायसा पार्टी संसारनि लैंग्वेज थांगा हिंके बा कोनो कायसा समाज बुथुम लायमुं बा गेदरिंग थासिङो जों सामाहाय ते कायसा हिंगाय जों भबिष्यतनि बागै जे संसाराव जे थिनांनि बागै career snam taniwo a ringjak mungobo जों खाब्रमलाय दङ
एबाखाय सिनि सम्पद स्नामना बागै सिनि रां पैसा स्नामना बागै जे आ मेटेरियल वेल्थ न तुई जों जे रिंजाक गई आरो खाफ्रमलाय दंमानि आबंखा वर्ल्डलि इनभाइटेशन न खबजागो ताबुक ओ इनभाइटेशन ओ संसारनि जे रिंजाक मुं संसारनि जे निमन्त्रण हिनमानि आबो जोंनो तामो खलाय हिनबा आबो जोंनो प्रमिस खलायो कग्रिवो टं थकनानि बागै नम्बर 1 इज joy 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 एबाखाय निनि तामो गरै आ गरैनो बेस खायै पुरन खलायनानि बागै फुलफिलमेन्ट खलायनानि बागै आ संसारनि रिंजाक मुं एबाखाय निनि कायसा समाजो स्टेटास गरै पोजिशन गरै आ पोजिशन तुबुनानि बागै ननो आ रिंजाक मुं हिंगाय फियाबा आबोनि जे रिजल्ट हिंगाय टेम्परारि सेटिस्फेक्शन स्राबसानि बागैसे आबोननो सन्तुष्ट खलायजांनाय जात मानै हिनि साव गाबोनि बागै आबोनि जे केन्द्र बिनि जे सेन्टार हिंगाय तामो हिनबा अबो जास्ट संसारनो सिनसाव संसार बाय जगत बाय आ जगत न आ केन्द्र हिनि साव आबो जों नुखा जे वर्ल्डलि इनभाइटेशन न ताबुक नेक्स्ट ओ जागाव गडलि एबाखैबा डिवाइन हिमानो जे डिवाइन इनभाइटेशन अबखाय काइटर बाय रिंजाक मुं मावो ताबो काइटर बाय रिंजाक मुंगो अबो कायसा काइटर बाय बिनि कल खलायजाक मानि बागै इटारनेल कलिं इटारनेल किंगडम जे काइटरनि मल ब्रुम ब्रुमनि बागै आ किबिनि किंगडमनि बागै आ रिंजाक मुं एबाखाय काइटरनि आ अनुग्रह काइटरनि खायरक मुं बाय बिनि ग्रेस बाय बिनि परित्रान बाय बिनि सालवेशन बाय एबाखाय बिनि खातुं मुंगो बिनि पीस बिनि खातुं मुंगो रिंजाक मुं नि साव कबनि बागै हारिजों नायलायनाय जहन सिमानि 3:16 जहन 3:16 ओ जागाव जों परिवानो For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. और जे जोंनो फनुका everlasting life. काइटोनि रिंजाक माने काइटोर बिनि आसके बिनि संगारि साजला न हामजाक मा बागै अ संसार हका अ हमानि बिसिंगो जे तामिनानि जे साबरकफोरनो हुसुएभार बन पयतो जानाय बिसास खलायनाय ब कोनो दिनो कमर ग्लाक केबा मल ब्रुम ब्रुमनि लांमा मानाय हिनि आ बिनि पारपास आ डिवाइन कलिं डिवाइन इनभाइटेशन जोंनो अ जागा फनुका सुदु आबो सिमिया अब हाइके गोबां मा बारस थांगा हंके मैथ्यू सिमानि 4 19 दङ बिनि डिसाइपल्स नामनानि बागै बरिंमानि बागै काइटोनि इच्छा मते रोमान्स 12 2 सामाहाय काइटोनि मुसुं जाकमानि इच्छानि बिनि पारपास विलिंनि बिसिंति खायै दिनि आबो तंमानमाननि बिसिंति खायै आ रिंजाक मुंबयनि अर फनुका अबनि बागै अ जे इनभाइटेशन अबो तामहानि अ संसारनि रिंजाक मुं हाया अबनि बागै जे अ काइटोनि जे प्रमिस काइटोनि जे मल ब्रुम ब्रुमनि जे सकात एबा केबा रिवार्ड आ रिवार्ड नखा पीस आबंखा बुजिमुं आबंखा ट्रान्सफॉर्मेशन निसाव बिनि मजे काइटोनि रिंजाक मुं बिनि पारपास दामो अबंखा पीस निसाव नंबर 1 next understanding निसाव next transformation काइटोनि आ नंबर जे रिंजाक मुं जे बिनि डिवाइन कलिं मानि इनभाइटेशन मानि अबंखा पीस हिनि फुनुगु जे जों जाबुक साना थांगा हंके संसार जगत
एकटानो पारपास एकटानो मूल पारपास अ संसाराव जों जे खाफ्रोमलाय दंलायमानि संसाराव जों जे रुटुकलाय दंलायमानि संसाराव जों जे काफारलाय दंलायमानि एकटानो पारपास गोनांथुन गोरैंथुन काइसानो पारपास खातुंमा मानिया आ खातुंमानो बाहायके मानानि हयतोबा आं गोनां जामानि बिसिंति खातुंमा मा मानो हयतोबा आं अबहाय सामुं खालायमानि बिसिंति खातुंमा मा मानो दिनै जत्त बरंनो अ खातुंमानि बागै खातुंमानि पिछने खाफ्रोमलायनो दंगो हेबा आ जे खातुंमानि बागै खाफ्रोमंगो जों जे माइयाङै दंमानि कारन हगाय जों अ जागाव गलाय दं किन्तु काइटुनि आ जे खातुंमुंनि खाफ्रोम मावो हगाय अबखाय बरिनाय पिस हिनि साव आबोनि परीक्षा नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाय होली स्पिरिट काइटरो जे बुजिमुं जे बिनि बिसिंति खाय जों जे खमस्लायजाक मानि जों जे परिवर्तन चेंज जों मानि आबो बिनि फलानि बिसिंति खायै दिनै आ जिनिसटा काइटोनि इनभाइटेशननि बिसिंति सिमिसे आबो रमै मानो इंगबोनि बागै दिनै आं बेलेखाय अकंना आं तुबुनानि हिमाके अबसे जों एभ्री मानसनि बाइबल क्लास वन डे बाइबल क्लास खालायो एभ्री सानडेआव जों अनलाइन फेलोशिप खालायलायो किन्तु आबरो काइसे जों जदि डिफाइन खाय साना थांगा हिंके फलानि बिसिंति इंथुन प्रेक्टिकल लाइफ जों पयतोनि लैंग्वेज पयतोनि भाषा बाय जों जदि आबनो बुजि माना हिंके एकमात्र अ अंडरस्टैंडिंग अफ पीस अफ ट्रांसफॉर्मेशन अब मानि मानोते अब बकलिंग बाय खायै जों अ सामुंनो खलाय दं अब काइसे काइटोनि इनभाइटेशन बाय दिनै जों अ जागाव कुथुंबै मान मानि एभ्री मानो जों कुथुंबै दंलायमानि एभ्री लर्ड्स डेनि सानडेनि सार्भिसआव जों अनलाइन फेलोशिप खालायमानि जों सानडे सार्भिस वर्शिप खालायमानि अब जत्त काइसे काइटोनि डिवाइन कलिंग काइटोनि इनभाइटेशन जों खबजागो संसाराव जे जगत जों रिंजाक मानि बा इनभाइटेशन खालायजाक मानि अबंखा निजि साकनि बागै सिमिसे पयला इंराव हिनि साव सेल्फ सेंटर्ड माने निजिनो सिमी बेस खायो निजिनो सिमी केंद्र खायो व्यक्तित्व इनका आबोखाय साकनि बागै सिमी पर्सनल एन्जॉयमेंटनि बागै सिमिसे बिनि उद्देश्य संसारनि जे रिंजाकमुं संसाराव जों जे निमंत्रण मानमानि हिमानि अ संसारनि निमंत्रण नि उद्देश्य तामो हिमबा व्यक्ति केंद्रिक हिंसाव सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति केंद्रिक साकसांनो तुइसिमी एन्जॉयमेंट साकसांनि स्टेटस पोजिशनो तुइसिमी फोकस साकसांनि सक्सेसनो तुइसिमी बिनि नाहारमुं हिनि साव दिनै अ जे नाहारमुं अ जे बिनि डिफरेंसेस बिनि पार्पस उद्देश्य अब टेम्परेरी उद्देश्यनि साव टेम्परेरी स्राबसा तंथकनि बागै स्राबसा एचिवमेन्टनि बागै जों दिनै आ इनभाइटेशनाव खबजांनानै नांथांगौ हिंगाय जे डिवाइन इनभाइटेशन जों जदि नांनो थांगा हिंके बिनि पार्पस इट इज ओनली फॉर गॉड्स ग्लोरी हिनि साव बिनि ग्लोरिफिकेशननि बागै बिनि मुंजों सासानि बागै दिनै आ इनभाइटेशनाव रिंजागो हिनि साव गाबोनि बागै आ जे पार्पस बिनि उद्देश्य बजागा केंद्र खाय हिनबा काइटोनि जों सासानि बागै ग्लोरी मथा हिमा हायनो काइटोनि ग्लोरीनि बागै दिनै चिनि स्पिरिचुअल चिनि फलावो जों तरनानि लकनानि बागै आ अर्थ जों आ जागा खबजागो हिनि साव आबो जों चिनि लाइफ बाय आबो काइसा एलाइन खालायनायनि बागै मिलित खालायनायनि बागै आबो तामहानि चिनि जीवन बाय तामहानि आबो एक संगे मिलिवै हिमनानि बागै चिनि लाइफ काइटोनि मुसुं मातै काइटोनि मल ब्रुम ब्रुमनि लाइफनि आ लांमा इटारनेल लाइफनि बिसिंति खायै चिनि जीवन परिचालना नानि बागै आबंखा काइटोनि इनभाइटेशननि उद्देश्य आबो आ जागा फुनु इंगे बिनि जे नेचार पार्पस नि परे जों नुखारन नेचार बिनि तामो ओ जागाव वैशिष्ट्य हिमानो नेचार बिनि आन नेचार बिनि वैशिष्ट्य बाहायखाय फुलफिलमेंट खालाय बाहायखाय पूरण खालाय बाहायखाय पूर्ण खालाय जे संसार जगतनि फुलफिलमेंट काय अपन फायो जे
abo belaikheno thene belaikheno srapsani bagui belaikheno abo tui thene haino abo thugya jat chini wansuk mangthun chini samung khlai mangthun chini beba khathol mangthun chini yapri semangthun abo jotono thene jat abo khonogoi rikhaino manjangnai jat abo hakor kuthugo tongnai jai dia jemon jeng a kopromfuru joto ano jeng rommanya hai hingga abo tui kuthukni ano khai jeng rommanya hai hingga o je sengsarni tomung haino sengsarni wansukmung sengsarni yapri sengsarni je action je jeng jogoto himlai tongo jogoto bomo hai ingei tong abo srapjakaino manjagui thanai jat srapjakaino abo tamhani a bini consequences bini result jeng abo nugui manai jat hinggai abo tamhani immediate satisfaction ni sau logi logi na abo santosh khlaina jat bini nature hinggai immediate immediate satisfaction abo logi logi no santosh khlai manai jat mane abo khasi bothagia khasi logi mania abo srapsa hinggai na abo srapsa ni bagi phono nanga basaka attraction no ini wansumungo sotoni sinai abo srapsa khene no immediate logi logi no abo no kha bothagia khai no santosh khlainani bagui nini bokharo khapромri toni nai nga obo haike no tini tamo hinba phiaba abo lasting peace boya abo no nini khatung mungo nini kha kosom mungo abo long time ni bagui inglak abo lasting peace inglak ebakai nini bisingo a contentment ebakai nini bisingo a je santosh tongmani nini kha kosom mung mani abo bisidin tonglak ni so phiaba jeng kai toni phasingo nanya thangka hingke obongkha belakhe kuthuk kini sau number 1 is deep kini sau bini opposite yango jodi shallow hangke yango jodi thene hangke yango deep nai yango thene yango kuthuk nai sungsarni aro hangkai belakhe thene kai toni aro hangkai belakhe kuthuk abo kuthuk chimiya lasting peace mabo phainai bini bisingo khatung mani abo belakhe long time long process ba prolong ni bagui abo tongflai thanai jat peace bini bisingo tongnai hisau hingkai oboni bising tikeno je bini bisingo o borok ni bisingo a tongthokmung a je khatungmung hinmani bini bisingo phainai bini pholao bini solo obo hai fulfill to bonai a desire bini bokhao musungmung himabo abo kaitorni lamati khaino abo connection phanangjagui tongnai hisab o jagao jeng world liwata manuknai himba Matthew simani 7:13 enter ye in at the straight gate for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction and many there be which go in thereat because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life and few there be that find it himself o je worldly invitation no je sengsarni nimantron sengsarni ringjak mungo tamni dogar kesepti habdi hinoro jungno phunuka tamni hinke morke lamani dogar angkha hua hingai jeng dogar kesepti himnai o jagao kun dino khorjari maiya worldly wo elam bagosi sawoba dogar kesepti himdi hinai sengsar jogoti saglak kai to naro thana bagui gobangma lama tongo doga kaisaya doga gobangma tongo hinai abongka sengsarni basao sengsarni phorongmao sengsarni invitation no abo khobjago kintu kai to ni wo hongka dogar kesep phiaba jongnoro obomo phunuka je tamni hinke morke lamani doga angkha kwar ni sau nge elam bak kono dina phono doga kwarte hindi hini jungno sabo saya doga kwarte hinga hangabo morke ni lama sini phunugo nge o jaga hari jeng buji nalayan dogar kesep dogar kwar buila jeng somas jogorni kok sana segang sabo segang phaigra himba jeng byakti nge si phai jini jibon kesep tei da him jini jibon kwar tei da himai tong
chini wan sukma bomo hai wan sukmung kesepti je kothin je lama unique lama peculiar lama buibai solaya kaituni lama ga kesepi a thinking a process abo hai perspective abo hai ki je chini wan sumung setup thaijak na जों संसार जगत जे मुसुं तै जे तामहानि abo जे साबो हाबै मानो साखि जांनाय जात प्रसेस गरै जात जेमन जों जास नाम गांगाय बिनि स्ट्रेनार दङ सागनिनि बिसिं दिखाय जों आबनो साखिउ जिनि वान सुकमा साखि जांनाय जात गरै हिंगांके आबो जों दगा गुवाहाटी हिमाक लायो जिनि जीवन साखि जागिया हाइके जों जदि हिमगांके आबो दगा गुवाहाटी हिमाक लायो Only bagi Matthew simani 7:13-14 or je world ni was no tamo invitation kunuk ngangkai doga kuarti himani obono jeta worldly invitation ngai sing abo saimana nangnai sing biang lama tu him bo lama sing invitation bo nimontrono sini khunjukai bo jaga sing accept lai boro sing yasagi tong abo base kainai Godly invitation, kaituni nimantron, kaituni calling, kaituni rinjak mugo, John 10:10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Kokborok, tamhani, borok tamhani, bomo haki phaiba. Borok khogna bagi si phayo borok buthalna bagi si phayo borok dongso khaina bagi si phayo phiaba je subrai Jisu Kristo phaimani purpose subrai Jisu Kristo ni invitation godly divine invitation is to save us to save you to save me to save nono ano jotono muthanani bagi si ni sau hinga a bini ringjak mung bini invitation tini bini a je nimantron hinmani hingai that we might have the life abo tebo gobang ma jibon tamhani abundant life kai toro sung tebo langma manani bagai si ni sawabo ka oboni bagai oro roman simani soini tej room 6 or the last verse sumso khlaike ma thinai tamokhe kai tor haino Rumani abo ungka jini subrai Kristo Jisu bai thansa ungna bising tui sungno muthang plainai hisa जों sumsok khlaika hingkai ma theinai for the wages of sin is death ni jeta जों Roman 6:23 o nugu sumsok khlaika mane kai जों ma theinai oboni bagai jini kono lama krei जों ma se ma theinai phiaba kaitor je subrai Jisu Kristo no rimani abo chini subrai Jisu Kristo bai thansa ungma bising tei जोंनो muthang plainai जों jotono saimano oro kono dormoni kongno जों puila tuya sakangno o sungsar jogoto asai phaimani asai khangkai जों jotono ma theinai o thimani karonno जों sumsok a sumsogo जों thisi theinai hingke chini bwsakno जों muthangmaya phono chini phala bai जों subrai Jisu Kristo ni bising tei thansa ungmani bagai muthang phlaijaknani bagai hingke bini bisingti simise a lama जोंनो phonuko oboni bagai je godly invitation mani sungsaro gobang ma invitation ni bisingo kaituni a ringjak mung obo belaikhai nangsoboi ni sa ngai जों saimana nangnai bomo kaitoro ringjak bo samung kaitoro ringjak mangkha abo langmani bagai ringjak mu ngai जों bo jaga bisi ringjak जों abono sakiwi ma nainai worldly ringjak mung bai kaitoni ringjak mung no base khaye ngai जों oboni consequences bini result mannai je accepting the invitation ni result abo bo जों tamo ungno जों abo bo nailainai accepting the worldly invitation tabukrom di जों sungsani jogotni ringjak mung o simisi tongsinai sungsani lama pi simisi tongsinai sungsaro je tomung tongo sungsani lama je जों calling khlaijago sungsani wansukma sungsani tongma sungsani bebak jagao chini khapurmani abo hayo chini जों yasak sinai ini जों jodi gosika hingkai ba जों practice khlaika hingkai abongkha number 1 temporary happiness ini sau
स्राबसानि बागै सियाबो तंथक मं दिनै जों ताङै चिनि youth life जों गोमा जों ताङै कमर बुइला बरक बंनि जीवनाव बरक हायनो हामयांगिया बरक हायनो मुसुंतिखे बरक उमाया बियाबा हामयाव ग्रायनानि सिगां चिनि वान सुक मावसे फाइग्राव चिनि मेन्टालिटि से फाइग्राव चिनि बिसिङाव कोनो हामयांखा जों आसोकै दुर्बलता जों आसोकै चिनि वान सुक थानियाव चिनि फान गोरै जों संसारनि टेम्परारि हेपिनेस बा कोनो नों दुख कोनो बा नों जाया कोनो खामियाव नों मांफा केबा नों स्राबसानि बागै टेम्परारि हेपिनेसनि बागै नों संसारनि इनभाइटेशनाव नों रिंजागै थानाय नों यासाकनाय फियाबा आबो स्राबसानि परे हेंगायनो बोथाय माननाय ओंखाय इक्लेसियास्टिस सिमानि एक्टनि 2:11 परिनाय खांखाय vanity of vanity simani কোনো মিনিং করি হিমানি কংগ্রেস সুনর ফোনো অব কাইসা emptiness বিনি বিসিঙ্গ খালি হিমানি ফাইছিনাই বিনি বিসিঙ্গ ড্রাই হিমানি ফাইছিনাই বিনি জীবন খরান নাংজাক বিনি জীবন রান সাজাক বিনি ওয়ান সুকমাও রান সাজাক বিনি ফলাও রান সাজাক বিনি হিমানি ওয়ান সুক মানি বিনি কক সামানি বিনি তমং জামং ব্যবহার बेलायखायनो emptiness जिनिसटा फायनाय जेफ्रो emptiness जिनिसटा फायो चिनि बिसिंगो जों आफ्रोनो चिनि लाइफ अबनि परे चिनि लाइफ तोरा तंनो हिनि जों वान सुंग फायनाय बा नुहुर ग्लाकते लाइफ जरावनो चिनि लाइफ न जों सुगमाय पायो बा नष्ट खलाय पायो हिंखाय ते कायसे जिनिस फायनाय increase restlessness नि बिनि बिसिंगो तेबो restlessness फायनाय माने के बो ताम हिनाय आबो शांति माने गोसो गोरै जेमन कायसा कोनो हुइल कोनो चाका एलामबागो गिचंनि ताव किंग डेविड आ जागा सामानि दङ एलामबागो जे एनिमि रक गांगाय कायसा तामहानि गारि चाका हायसि बनि कोनो रेस गोरै बंनि जदि नेचार माने थांगा हिके बंनि सामुं तामो बंनि सामुं गुरि उइ दंनानि इंगे बरो कायसे रेस गरै गे गुरि उइ मां मा दङ अ रेसलेस मानि निनि आनि जीवनाव फायनाय आखाक जामुं मानि फायग्ला गावनि बागै जों मुसुंनाय जों अ तंथक जाथंनि बागै जों मुसुंनाय केबा सेटिस्फेक्शन मानि जों दुबै मांगला फार्स्ट जहन 2 16 जों नायलायनाय for all there is in the world the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the father but it is of the world संसारनि जत्त अ जे लास्ट चिनि फ्लेश चिनि कुंसुकमुं चिनि एट्राक्शन चिनि चायावो चिनि प्राइड चिनि जीवन बेबागन आबो कायजनि हयते निसाव आबो संसारनि आ जिनिसटा फाइसिराय निसाव इंगाय ते कायसे पॉइंट अर फाइनाय इज स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन फलावो डिस्कनेक्ट नाय फला आबो मानजुगला फलावो मानजुया फलांनाय निसाव इंगा आज ए स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन बाहायके फाइहिनबा द मोर वी एक्सेप्ट वर्ल्डली इनवाइटेशन द मोर वी ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम गॉड निसाव जों बाहायके स्पिरिचुअल फलावो जों मानजुया फलावो जों डिस्कनेक्शन नि थांहिनबा जेसे जों संसारनि इनवाइटेशनाव जों यासागानो जेसे यासागना थांगो आंसनो कायकनि आ लामानि हयते जों गास्लेवै साइतानि जों गलायनाय जेसे जोंनि संसारनि आ जगतनि रिंजाक मुंगो खातुं मुंगो जों नुहुन जागानो बा चिनि वान सुक मुंगो चिनि प्रेक्टिस एंड फेथ बेबाग जागावता हयतोबा नों यू मे कॉल योरसेल्फ यू आर ए क्रिस्टियान नों क्रिस्टियान निपुरा नों थाकसांनो नों गसिबै दं मानानो केबा निनि प्रेक्टिस एंड फेथ नायनो थाखाय के बियां फासिंगो खाप्रम बियां फासिंगो बिसि एक्सेप्ट खालाय जे फासिंगो नों एक्सेप्ट कायो आबो जदि संसारनि इनवाइटेशन पक्षेवा खबजागै दंखायके कायतनि आरनि हयते नों स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन फलावनि नि मानजु यांगै थानाय कायतर बाय बाक्सा अबो कायसा तामहिनानि पुर गबाय हायनाय यां
जेमन जों तो साइमानो चिना आरो ब्रिज गरि हिंगांगे तामों जों yang ba yang nahari tongna sini baraya hingga abo hai nongui tongnai जों bo jaga gonangnani nangkha oro sungno phunuka bini sabaya nongbaya hangkha khoroksa gonangsa bini mai khul gobang ma tonna si jaga gorikha bini asake beglai tongkha bok nok kotorkai amno tangri nakha aro tonikha bini bokha bising tongkha tabole ang tei sabaya nongbaya tale tongkhok sinai je ngko tingko sinai ni bongko bini bokha songkha tam ningkai bini asake beglai ja phiaba bonok kaitor ini buka sinchu ini fully sinis bonorom shu nung tini horono ma thinai ni sai nung tini horono nung thika hingke nini asek tongmani no sabor manchina amani ro gaboni bagui tini oro tamu phungnani nai hingke je kaitoni thani gonang ya woi tini जों sakni bagui si जों belaikai asekai जों wansuk laigrao hingke tini a borok khaijingnai ni sao a borok gonang hai a borok khaijingnai ni sao aboni bagui oro je sana naima hingke je luk 12 ni 15 hoite 21 abo spiritual disconnection ni example no sungno phunuk ma siklayo जों bo jaga focus tongnani nangmawo जों belaikai self centered ngoi thangka nijino simi je जों focus khlai thangsu phiaba kaitor to abo hainaiya kaitoni bisingti sin nang focus khlai jangnai kaitoni invitation जों jodi yasak khangke accept khlai kangke tamo manai himba je salvation ni sao number 1 salvation and eternal life ang silia angga time konai number 1 is salvation and eternal life kaitoni invitation जों jodi yasak gei mannai borok puila wano tamo mannai himba salvation ni logi salvation mangkha mane khai eternal life mangkha an langma mol brum ni langma mankha ni sao o je kaitor ni ringjak mung kaitor ro je nimontron kaitor ro je invitation abo sungno salvation sitlango goboni bage ang bujiwi manya onek somoy ang kongno tisa mas hawo माने बर रक्तामो बुझी बतिके बुझी बाहायके जों एनालाइज खालाय एलाम बाकनो बा चिनि जीवन बाहायके आं साइमेया कनफ्यूज बमो हिमाले आरे काइतोनि बागै आसक समय काइतोनि बागै आं सक टाइम रि दङ आंनि बायके टाइम सि गरिखा माने आं बुजिया अबो काइतोनि बागै जे टाइम रिलाय दङ हिमानि अबो कि काइतोनि बेनिफिट नि बागै दा आं काइतोनि बागै र टाक टाइम रि दङ गानि समय नस्त देखे सामुं खाया दङ आं खाइमांगमो नाटिके जों वान सुक चिनि बुजिमो बा जों तिनि अर तिनि प्रोग्राम फाइगा अब खयतोबा जों काइतोनो जरारि दंखा माने खाय चिनि नस्त जरा खिबि ओइ काइतर तामहानि ब बेनिफिट मान दंखा काइतर ब काइसा तामहानि चिनि जरा ना हावै चिनि जरा लस खायै काइतर सिउ उपकार खायथों सिउ साक आ बुजिमुंगा जों दं साइमिया फियाबा अ जागाव सामा हंके काइतोनि इनभाइटेशन याsak नाय borok से मानाय नि साव काइतर साल्वेशन मांगला गर काइतर तांखाय साल्वेशन काइतर तो ननो से साल्वेशन नि नाय अबनि बागै जे एक्सेप्टिंग द डिवाइन इनभाइटेशन माने अब काइतर नि साल्वेशन नि बागै या काइतर से साल्वेशन नि मालिक काइतर से साल्वेशन नि तिनि साल्वेशन नि लायखा बसि तिनि जों जरा गाहामनि बागै जों जरा मानिया काइतोनि रिंजाक मंगो हंगाय जों मानिया जों इटारनेल लाइफ हिमानि जों मानिया अबनि बागै चिनि लामा अनेक जों करौ चिनि लाइफ अबनि बागै अ जे डिवाइन इनभाइटेशन मानि अबो जोंनो जहन सिमानि चोदनि चारत लांगो आ इनभाइटेशन अबो आनि कगिया जहन चोदनि छय अबो बिनि कक्सि Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sobrai Jisu Kristo bos saka saksangno angno lama angno kubui te angno olangma kebo puno afani thani phaimanya afani thani phaina hingkai ani bisingti sima phainai hingkai जों bo lama himbei dong
जों यांते हिमबो लामावनो थांमानानै नि वान सुगु aboni bagri o je soy ni lama himani ini abo sobrai Jisu Kristo ni agreement sobrai Jisu Kristo ni naimati haike जों jodi thangyangke a lama manani belai ke kese bungnai dogar kese bungnai o dogar kese ni bagino जों aro himmanya ni bagino o dogar kuarjat lama जों rutuklayo je jaga aro srapchani bagisi next 2 point transformation ni sau kaito ni invitation no yasak nai bororok number 1 salvation and the eternal life mano next point no hangkai kai transformation je somoyo nang kaito ni lama tei simisin nang bini invitation simisin nang khobjago ba aro simisin ni bukha tongthogo aro simisin nang yasago tam himba nini bukha nini mind nini je thinking one sukmung obo bebak no khumslainai hini saw transformation nai koboni bage abo romance 12 ni 2 okok sawta bo norok sungsar baya kai dunia lamati kai norok transforming din saw transformation hingke bini as a transformation mani ajinista phainai number 2 ke number 3 purpose and fulfillment ni saw bini uddesho tamo nukjang nai kai to ni uddesho bini a invitation orang te kaisa ko clear khaina mo songo invitation mani jinista obo jasu kai lebar ni card thokai simi no invitation ya sini bible class ni group o umti mo thaw tini umti nai do hini a de invitation hoka abo sini invitation ya soi ni invitation ke sini bukha sini one suk mani sini bukha tabo sengsar bai sengsani je ringjak mung sengsar bai kebo nang alap khlaika kok salaika a kok ki samada yasak nada ujiggoda abo kaisa invitation choli dong aro a invitation abo nang sinani nangnai ri koknai simak khainai elambago sawo dengsa lamao borok khorong ni yagrong bai himi manya bongni bisingo agreement guri hinga hangke kok kaisa guri hinga hangke lama dengsa borok himi mai angse elambago sawo poito guri bai poito gunang jual thanjangi manya hinai tabo bobo nono invite khlainai bini lama tei tabo ngaro ya sa abo kaisa invitation so invitation mane abo just city letter hokang gai simi koktun hokang gai simi invitation ya sini bukha sini one suk mani sini action abo joto si invitation koboni bagai je purpose tamo kaitun invitation no when we accept God's invitation kaitun invitation no जों जेफोर यासागो afro जों tamo nokhimba sini jibono tamo discover khlaiman sini jibono soisoni uddesho himani true purpose soisoni uddesho himano जों discover khlaiman hoini sa tei जों kaisa te kaisa no जों bahaike chubasu seba hamjakmung जों aborinani a jinista phunugo abo just in his name sobrai Jisu Kristo ni mung bai simi sini sa oboni bagai okok belaike kok kuthuk sobrai Jisu Kristo ni mung bai simi sim mano tini o jaga जों oro kebo oro nangjak ma haike जों kebo phaiglak only in his name there is a power ni sau bini mungo simi si of power bini mungo simi si of han sobrai Jisu Kristo ni mung bai simi si जों tini segjora ngai mano ba जों tinor kuthumbai mano oro kebo ani bahan bwthini ngai kebo oro tini kebo ringjagya teke phaimaiya chini bukhaw jodi ichha kori hinke chini bukhaw jodi calling kori hinke chini bukhaw jodi invitation kori hinke abo जों kebo phaimaiya nang jese kuno jabardast khaidi jese kuno nang force khaidi bukha korina जों toi maiya obono chini life bo जों bo jaga him tong tamong tong obo जों saimanai te kaidor sinai oboni bagai je bangai जों true purpose saimaya uddesho जों siniya जों o uddesho no rongbai manyani bagai na chini jibono जों kamai tongmani bo chini youth chini dofa chini somaj chini culture chini bebak chini identity bebak jagao no aboni porinam aboni jeta result because जों soisoni identification soisoni purpose true purpose no जों discover khlaimani ni bagai je sengsani jogotni a invitation no
जों यासाक मानि बागै जोंनि बेबाक प्रेक्टिसनो जों कायसा काना हाय जोंनि सेन्सलेस जों थाका जोंनि मेमोरि गरि मा हायनो जोंनि मकल पावार नुग्यां थामा हायनो जों कायसा ब्लाइन्ड फोल्डेड मकल काना मा हाय जोंनि दफाव तामङै तखा ताङै चुम्बो हाय जों कमननि नांखा ताङै जों डिस्ट्रक्शननि लामा थांका अब जत्त कायसा यारं नष्टनि बागै नंगौ गावनि बागै अरो जे पारपास उद्देश्य जों बल लामा हिमनानि आ उद्देश्य क्लियर गया कोनो माने नों कोनो सामुं खालायना थांगा हिंके नों आ सामुंनि जिनिसतानो नोंनि कोनो कायसा क्लियर से करै कोनो कायसा अब बति हाय मानै नोंनि कोनो आइडिया से करै हिंके अब कायसा ओ क्लियरिटी करिनि बागै माने नों कायसा तामहाने अब सन्देह मुलक माने आन्द्रा गुन्द्राव हादुल खितार मा हायिं दङ अब बी केयरफुल फर नाथिं but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Oro be careful for nothing hinio jagao sao. Hiaba bebak jagao no kai toro belai kai humble humility ni bisingti khayai prayer surimung kan nung kaisa kai to nung si kotor ang hase mani phungma klayo submission mani jinis ta phunugo supplication te kai toro belai kai to ngano je condition tonika je jagao ngano toni wo a jagao bo ang kai toro thanksgiving rimanani bukha a jinis ta bukha bai khayai kai toni thaniwo a request a surimung जों खामा बेरा थायिनि साव and the peace of God kai toni a je khakchang mung obonono kai toni a khakchang mung jinono nini charidike nini buji thani guri oi kitingi guri oi tongnai ni saw khakchang mung guri hinga hangke buji mung phaiglak buji mung no guri hinga hangke a dong soi mani bo phainai ni oboni bagai nini bukhano nini maino obo kai toni khakchang mungse kai toni peace nono toni nai peace and joy kai toni khakchang mung te bini atong thok mung simise nono bebak poristiti bebak circumstances so nono a peace khatu mung si guri wei kitingai nono bujiri toni nai ni saw nini bukhano abo sobrai jisu Kristo ni bisingti khai ni saw Kaboni bagi ozaga wo जों गोबांमा एग्जाम्पल तुबै मानो एलामबाको जे संसार जगतनि जे इनभाइटेशन तामो नुक गांगाय मेथ्यू सिमानि 16 नि 19 नि 16 नि हयते 22 कक दंगो जे खरकसा गोनांसा दा रिच यां रुलार नि कक दरक जतनो खोनाका बो कायसे सुब्राय जिसु ख्रीष्ट बाय इनभाइट खाइजाकसे आजरावो मेथ्यू सिमानि 19 नि 16 हयते 22 रिच यां रुलार मानि खरकसा गोनां तिनी बो कायसे सुब्राय जिसु ख्रीष्ट बाय बो रिंजाकसे इनभाइट खाइजाकसे फियाबा बिनि रिंजाक मानि परे बो काइतोनि आ इटर्नल कलनो याकारिसे बिनि सम्पद गोनां सालि आबोनो सिबो बखारि वइ थांजो नि साव हिंगा बिनि आ डिसिजन नि बिसिंदिके जोंनो तामो फुनुक हिंगा बो बाहायकै संसार जगतनि इनभाइटेशन नि बिसिंति खायै आसल इनभाइटेशन बो मिस थागा गमाय थांगा बिनि बिसिङो संसारनि इनभाइटेशन जों आसके हाबानो जे अर स्पिरिचुअल डिसकानेक्शन जों नु खाथासिङो जेसे जों स्पिरिचुअल संसारनि जगतनि रिंजाक मुङो जों खाफ्रमबानो आसंनो काइतोनि लामानो होते जों बुतुलनाय गोमानाय कमरनाय स्पिरिचुअल फलाव जों डिसकानेक्शन नाय अर जे मेथ्यू सिमानि 19 नि 16 होते 22 अखरकसा गोनां बो लामा करमानि कारण बो अबनो बिनि आ संसारो आसके हिमजाक आसके यासाक काइतोनि इटर्नल कलनो बो मिसिङै थाका बाबो बो कारजाकतै थाका ते कैसे सोंनुगो जे तामनानि संसारो जे पेराबल ऑफ वेडिंग माने अब मेथ्यू सिमानि 22 नि 1 होते 14 अब काइले बारिओ कैसा जेता आरुं थुमानि कक साजंमानि गोबांमा बरक आ राजानि इनभाइटेशन मांखा